što vidimo stanje i hal ummeta, došao je prvenstveno zato što ne znamo svoju knjigu. Prvi ajet u Kur'anu nije objavljen klanjaj, iako je namaz najbitnija stvar u islamu. Prvi ajet je bio iqra, uči. Moramo učiti ljudi i dunjaluk i ahiret. Kada smo zadnji put knjigu pročitali? Mi kad završimo srednju školu, eventualno fakultet, knjige se ostavljaju i gotovo. Kaže Imam Ahmed ibn Hanbel, ma'al mahbarati ilal maqbarati, sa tintaricom i olovkom do kabura. Do zadnjeg dana moramo čitati, obrazovati se o svemu. Prvo o ahiretu, a nakon toga i o dunjaluku. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.